iz auta da slučam vrata, mamlaze jedan. Pa de, izuj se, sad sam opro auto. Puši se nešto iz motora. Ma to se tebi, sine, nešto u mozgu zapušlo. Gdje se u ovakvoj limuzini pušti? Ovaj nije normalno, mi smo dali, hej! Tata, meni puši nešto! Gdje zatvor prozor, sad će klimu paliti. Sad će, sine, tata napraviti klimu. Puše li ti? Puši tebi stari u mozgu. Puše li ti? Dosta je, tata, puše sa svih strana. Može li sad ta muzika malo smanjiti? Ma može, sine, vidiš ovu tipku, samo je malo stisneš. Evo, sine. Jel sad dosta? Tata, može se otvoriti ovaj zadnji prozor? Pa naravno, sine, viđaj kakvo auto. Gledaj, sine, sad kako se otvara prozor kad mene nema u kući, da znaš. Ovako, sine. Ovako, sine, ovako! A vićaj budale, razbi prozor! Eto ga, sine, otvara prozor! A čujka! Jesi li sad skonto kako se otvara? Ja sam, tata. Hajde, sine, u školu. Pa tata, mene sram da me gledaju druga djeca u ovakvom autu. Ma nisi ti, sine, kriv što je tatina limuzina skuplja od Ferrarija. Pišaj po sirotinji. Hajde me, poguraj da upalim! Pogno da Bog da onom golfu dvojci. Daj Bože da me ovaj sa BMW-om ne ogrebe. Koji si ti, Krkan? To je Krkan! Ako mislite da sam teški Krkan i teška seljačina, pretplatite se na kanal.